ayiwe n'agahinda ni intimba yuzuye umutima kubwo kubura umuhanzi nka JAYPOLLY. Reka tubagezeho amwe mu mateka yaranze uyu muhanzi JAYPOLLY. Reka tubanze twumve indirimbo ye. Bobo prend the beat. I'm coming home. Umukambwe bad drama. The main barabizi. The main on Coming the home. byari bigoye cyane. Marina urabizi. Mana ushimwe chapter nshya. Amahoro kubanjye shalom shalom. Abadapfuye barabonana amina amin. Nkuko bidahira bose ukiriho shimira Imana ikuraho umubyeyi wabyaye atandukanywa n'umwana. Saa 12:30 z'igitondo k'uyu munsi wa kane tariki 2 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2021 nibwo hatangiye kumvikana inkuru y'incamugongo y'umuhanzi JAYPOLLY. JAYPOLLY ni muntu ki? JAYPOLLY yakuze ate? JAYPOLLY ni uwahe? Ni uwande? Reka tubagezeho bimwe mu bikusanyo, mu makuru, mu byamuranze. Ni inkuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Soteri Munyempundu. Kongeye tubaha ikaze ku Impano yacu TV. JAYPOLLY, umuhanzi Tuyishime Joshua wamenyekanye ku izina rya JAYPOLLY yitabye Imana azize urupfu n'uburwayi butunguranye. Akaba yararwariye mu bitaro bya Muhima mu mujyi wa Kigali. Inkuru y'incamugongo izindukiye mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda ni ibika ry'urupfu rw'umuhanzi wabaye icyamamare igihe kinini uzwi ku izina rya JAYPOLLY washize mu mwuka azize uburwayi. Abantu batandukanye bakomeje kubabazwa no gutungurwa n'uburwayi bw'uyu muhanzi waguye ku bitaro bya Muhima. Akaba yashizemo umwuka ku myaka ya 33 amaze ku isi, mu gihe we na bagenzi be bari bategerejwe kwitaba urukiko tariki ya 2 Ukuboza 2021. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Tuyishime Joshua, akaba ari mwene Nsayimana na Pierre Mukarubayiza Marianne. Yavukiye Gikondo mu mujyi wa Kigali ari tariki 5 Nyakanga 1988. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu. JAYPOLLY yamenyekanye cyane ubwo yari umwe mu baraperi bo mu itsinda rya Tuff Gang. Akaba yarakoraga Tuff Gangs rap yo mu ishuri rya kera cyangwa se old school. Mu bwana bwe yaranzwe no kuba atarakundaga ishuri. Yari umwana ujyeho bamusunika, ahubwo we akanyurwa na filimi na cartoons. JAYPOLLY yakuriye Gikondo, yiga amashuri y'icyuramwaka ku ishuri ry'inshuke rya Kinunga. Amashuri abanza yayize ku ishuri banza rya Kinunga, ayisumbuye ayatangira ku ishuri rya École Secondaire de Kicukiro. Yakomerezaho muri section ubwo yakomeje akiga arts plastic. JAYPOLLY
kubera ko nyina yaririmbaga muri korale Hoziyana yo ku rusengero rwa ADPR Gacinjiro, nawe yagiye muri korali y'abana. JAYPOLLY gukunda injyana ya rap yabikuye kuri we witwa Maurice. Atangira gukunda ukuntu yambara, uko yitwara, adasize n'ubwoko bw'umuziki yumva. JAYPOLLY mu mwaka w'ibihumbi 2004 afatanyije na Green P n'abandi batatu barimo Perji, bakoze crew bayita G5. Icyo gihe batangiye kwandika indirimbo yabo ya mbere bayita Nakupenda. Impano y'uyu muhanzi yakomeje kwaguka kugeza magingo aya. Yakoze indirimbo zitandukanye zakundirwaga hanini n'ubutumwa bw'abaga buzigeze. Mu minsi ya nyuma yari asigaje ku isi nibwo yatangiye gufatwa akekwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Idosiye ye ikaba ikiri ku rukiko, naho akaba yari afungiye muri gereza ya Mageragere, ari naho yari afungiwe. Wa 23 Mata 2021 JAYPOLLY yafatiwe iwe mu rugo Ikibagabaga ari kumwe n'abandi 12. Polisi ngo yasanze banywa ibiyobyabwenge birimo urumogi, banarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. JAYPOLLY akaba atabarutse amaze imyaka 33 kuri uyu munsi wa 4 itariki 2 z'ukwezi kwa 9 2021. Imana imwakire kandi mu iruhuko ridashira. Ni amateka mugejejweho nanjye Soteri.